ko juri ko zmaj. I na stazi ostaju iza njega svi. Hajde, Rory, najbrži si! Rory, autotime! Rory, the number one star! Stiže na cilj, prije od svih. Gledaj, Rory, evo i ostali! Hajde, Rory, autotime! Rory, the number one star! Bio je prekrasan dan u Srebrnoj dolini. Danas će Rory i Max isprobati neka nova biljna goriva što i farmer Eko proizvodi. Majstor Niko je bio raspoložen. Čine volim ja, u njima uživam. Sav taj krom osvijetli cijeli dom. Mehaničar sam ja. Mehaničar je on. Mehaničar sam ja. Mehaničar je on. Uvijek tražimo dvijač ili alat svoj. A guma sam promijenio, ne znam im ni broj. Mehaničar sam ja. Baby! Imam ulja na bradi ili prljave ruke. Ili ponekad viknem, neka utrka počne. Mehaničar sam ja. Mehaničar je on. Mehaničar sam ja. Mehaničar je on. Uvijek tražimo dvijač ili alat svoj. A guma sam promijenio, ne znam im ni broj. Mehaničar sam ja. Hvala lijepo, hvala svima. Majstor Niko je otišao iz garaže. Dobro jutro, Niko. Maša, jesi li dobro? Mala prehlada. Gazda Karburati je zvao da kaže kako želi da Rory i Max testiraju novo biljno gorivo za farme. Farmera Eka. Biljno što? Biljno gorivo. Ti zvučiš grozno, Maša. Mislim da bi se ostatak dana trebalo odmarati. Ne mogu. Imam previše posla. Treba organizirati testiranje signalne zastave. Ali to sve mogu i ja napraviti umjesto tebe. Ja mogu pomoći. Okej. Ali najprije da vidimo što označavaju signalne zastavice. Zelena zastavica je za start utrke. Da. A crvena je za prekid u slučaju hitnosti. Dobro, da. A crno-bijela upozorava aute na ponašanje. Da, sve je jasno, da. A žuta je za upozorenje. Upozorava sve aute da je neka opasnost na stazi. Jesi sve razumio? Naravno. Ma ne brini, sve će biti u redu. Samo se ti idi lijepo odmoriti i idi u krevet. Aču! Jadna Maša. Ovo zbilja izgleda loše, zar ne? Ali ovo će biti zabavno. Dakle, ova znači jurite svi. Ma ne, crvena znači stop. Naravno, pa da. Moraš mi pomoći s tim zastavama da ih zapamtim, Rory. Inače nisam zadužen za zastave. Dobro, farmer Eko će uskoro stići. Idemo, dečki. Eto tako, majstore Niko. Svi su napunjeni mojim novim organskim biljnim gorivom. Hvala, farmer Eko. Idemo. Vrijeme je da se vratimo na farmu i napravimo još goriva. U redu. Ti prvi, Rory. Oj, kakav nered. Bolje da to odmah počistim. O ne, zastave, sad su prljave. Što ću sad napraviti? Stavi ih u perilicu rublja. Super ideja, Rory. Gdje je još jedna? Šalim se. Odlično, zastave se peru. I što sad? Da, moram napuniti Maxa gorivom. Kako da uopće lijepo i mirno spavam kad je takva buka kao na aerodromu? Znam ja da Mašin posao nije tako težak. Ček, zvoni telefon. Halo? Da, gazda Karburati, da... Ne, gazda. Da, gazda. Neće dugo potrajati. Ne, naravno, nisam zaboravio testiranje goriva. Iz ovih stopa, gazda, okej. Treba... dobro. Gazda želi da odmah počnemo sa testiranjem. Majstore Niko, uzmi zastave prije početka testiranja.
O, da, hvala što si me podsjetio, Rory. Sve okej. Ja ću se pobrinuti da svi budu spremni. Bum, bum, bum. Perilica još nije završila s pranjem. Moram upotrijebiti nešto drugo umjesto zastava. Što imamo ovdje? Što? Oj. Ovo je odgovarajuće boje. To će poslužiti. Sve je spremno, majstore Niko. Jesu li zastave spremne? Da, malo drugačije. Da, možda ipak bolje da ostanem s tobom, ako ti zatreba pomoć. Max, ti ćeš danas sam testirati novo gorivo protiv ostalih. Fantastiko! Koja zastava za početak utrke? Zelena! Hvala, Rory. U redu. 1, 2, 3, 4, 5, kreni! Hej, Max, ne bi trebao to raditi. Pluger, dođi ovamo. Stisni gas. Brže, brže. Je li crvena zastava upozorava na ponašanje, a, Rory? Ne, nego crno-bijela. Crno-bijela, evo je. Diži, crno-bijela. Zašto Niko maši tim čarapama? Pokušava otresti smrad? To ne pomaže. Crno-bijela u zrak. O ne, Paca bi mogao blokirati stazu. To može izazvati nesreću. Moramo upozoriti ostale. Idemo. Maša je rekla da je žuta zastava za upozorenje autima na opasnost. Ali ima samo ovo. Nema šanse da to ne vide. Opasnost, opasnost, stop, gledajte gače. Maše li to majstor Niko sa svojim gačama? Sporite, gledajte gače. Žuto znači opasnost. Fiu. Hvala, društvo. Mi smo mislili da se samo zezat. Gače su ipak odradile zadatak. Okej. Ipak ste na kraju svi u komadu. Sad se svi maknite sa staze tako da mogu pomoći Faci. Kakav dan. Vrijeme je za predah i finu šalicu čaja. Hej, Maša, je li ti bolje? Puno bolje. Onda, kakvo je novo gorivo? Fantastično! Dobro. Jesi li vidio moje zastave? Znaš, majstor Niko imao malu nezgodu, pa su u perilici. Pa kako ste pobogu signalizirali na stazi? Mi smo koristili nešto drugo. Stop. Auti dolaze. O, Maša. Znam sve o zastavama. Zbilja. Ali, isto tako znam da ti i Rory niste reagirali tako brzo, dogodila bi se velika nesreća. Pa, jako dobro, majstore Niko. Mislim da je vrijeme da zamijeniš svoje gače. Naravno. Ovim zastavama. Da. I tako je Niko naučio da Mašin posao nije tako jednostavan kako se čini. Možda bi trebao malo više vježbati s tim zastavama.